ki try kuno besok masa asong kini kiba try mon sobha kiba try kam kijang lajong kadai ka ke jing ai man sim bat na kalyang ko junga ni ko aso man ong kumni ba kani na kalyang jugi no song ba ya perkhat mo ki na kalyang so ki ban ya ai kita ki awat kadai ke bong pien na ayo ban yo so ban chakot ka kerteng bong sakmat ban ai ka awat ting segmen sesuatu merbayok dan hikmat dan yo ti awal mereka kemangkwa panoi pi ba kini kita ki awal ini tak ki trofi ya ke pi na kalian pi pila tre ani pila tre stom ha cimpule lani awat lah ka kam kejam ka jopi lani ha kilin tiya ki jopi wat ai kini pat kan sa kan kita ki trofi lani kan kita ki awal lani kan kita ki kusna bila piyo ta ki sapun ku borong kesno mereka kongsan kolong bah bandang Kristen kejing anggur kolong bah mentang ayo kini kawat atau lasem senem kadang yo biang neng yo syu hidupan bu kata kejing keli haladi iwe kamu mentang senem ayo awat lasem senem yo syu nomor balik mentang awat berikong lasem senem afilo ke bisnes mentang senem ke kiuha lasem senem ke akhilam no mentau senam ni tristom ni trimon sungha ban penkhut subai ka sung thau lasim senam nim sumon shut mala de bayo awat mencem senam mod lasim senam ka sung thau aja bo rei ka jingyo chu pi ni ki kusnam kalong ban penslor e pi iwe ban mi sekhmat ba menta pinong ba menta awan ba ar ni balai ha ka exam chu pi lasim senam bare man su kham sekhmat mentau senam yo prapunyo persen ni kena aku persen langsung senam dari bantu susu ya persentage kalau jukule juga ada deh bisnes mentang aku kat ni langsung senam dari bantu susu kata target mau pi bagi ai kusnam kamu ni ai kusnam pun cuba kusnam hai yo pi kalau aku ni hab ban sotu ni hab ban syai ni hab ruban pen urlong ya ke ka ba kasnong kat ni try na kalian ki mafusno bagi ay ka awat kamot bagi ay wala ko ki expect something di ki angno ipi bala susnam ni happy nanta ilo kumni la susnam tinang ki susu ba ka ay kijing bu la de ka ay kata ka ba na kalian ji kisno baro ako kan ka civil service ng pusla se perlu ni ay sang awat keleng balai nomor ki kwa an penslur ba ki khun samla ju ila ki hap ki kin songtnat mo pihak ka puli ka puthi ban ki sudro ka benta ka ba ar ka mo pihak ba ki khun hap ki ba ye kumju yang ki long kme makenau kuma ong doktor mena ilan kam tristo ha ka ji puli ju ni ba ka ai ka ma pa mo pi kam ki kme pa ju ni ba wat penslur lani wat penting ikun na kong pihak banlet police school pihak bantreshton pihak banlet pen marbale o pide banyak kan suka mat jubur lah kata kejumur dan soang pi happy birthday itu kemal kowe bangalet school omde banyak kan suka oh lada piyo kau bae kata restoran mereka menipat mendatang kowe ketong cupi ke bangalit school ke umur banyak kan suka mereka bangalit school kalau bangan pro kalau bangan syampang balada banyak kan suka lele dan sedang ke bisnes dan sedang harap karya dan hari ini mau pilih buat yang keren awai na kok kuntum yang keren bahas tentang kata harap karya mengentan bang yong balai mentang jela kau jadi kamla ban say na ladi ha ko bede ki marbam ha ko bede baka rep karen ha ko bede baka do ha ko bede baka akido ladi ka peleng ladi ka do ha balai ma ki jaka sini ju ni ki biang ban rep ko biang ban ri ko biang tapi balai ki ma ban kesan ladi nama balai don ke cing sutu pakla teng na por nak kena nak mau por kena ni por di school bagi anggur was simal school komod ini banyak kam surkar kata kali je umur dengan orang ip apa pilih school kadai ba pernah pesta ba pun sempal
Kenapa aku ini sini video kamu sokar makanan rumile? Kereta se ini pendiam akan kalian. Tosi ingin long yubai na kita kena ri. Ibarat supply harus orang tahu tu. Tapi kan mau pi haduk kuman rupo 90% kadok kahap kawan apa dalam setiap. Ukau kadok ha kita mana yang jadi tuna pula. Kayak kalau orang pi mentah kalau bakajing anggut nak kalian ikut kita ke nak kalian kipa ini berpensul di kikun. Nak bawa menilai. Terus kita makan boleh putih jupi. Ada pemio ekam sokar menilai instan ekam bisnes. Barang sokumen mau kita kalian juga government cibol kiski di baai. Nak mentah sengkam lejo. Kata kalau kuat ban ketu kamtam yang kikun hab kibe kidungi, mat kamtam yang kikini kikpa. Berkunjuru ini ban compare. Marbuan ha mau pi ke bangai i. Mat ke bangai ketu nak kapor ikilong kami pa kenteng ikun lejong kijumlin ha banyak compare. Aku akan ajimut ipi. What you compare ikun lejong batno. Marteng dan aku nak kenal orang kena. Angkam kena dan mau kikik pa. Nada yo ikun bawan baar ikun bawan balai so. Pet kun ikun jong itai ba. Itai ki start kita ki binat itai kena kuntai. Ya compare. Mau pi tentang ni kikun dah syak compare dengan program haduk kata mungkin. Tapi mereka kau musibah so. Lebih pensul. Abi kuat dan ni kikun itu kikik si jero. Pensul kikun aja. Buat compare. Buat kikun kita. Ndai ai mesti kikun aja. Bang ni dia bentrista. Lah orang kon lele. Pipi mentau lele. Tersekin dan ai mesti pi ban next year. Piman kau kata kau ban ajimut cucu ikime ikpa pengidan kam ban ai mesti omde ban compare dia sakawai berbentah kau ban oi ke happy dia akal tiya ke jongpi kum happy dia kemau kini kum ke robot kemau kini ki cintenjuk robot ndai ke ban kongsan ni kolong yai kriston kidan kepor ke boro kidan kepor bagi kai kidan kepor bagi kakot kidan kepor bagi jarak kam hayem kidan kepor ni sebenarnya dan lebri ni kidan kepor mau pi bercakap kuat sa omlo pensiap kai sa omlo penstri kam sa omlo haban di baik kepor kenan bah aku yang si pinsolong kumi Dr. Mario dan kumi Father Lawrence pinsolong kumi maki mankio bah pinsayang aku yang si hang ni kecakap man ai ji kai pat ya ki kun hab ki be pateng ni jogi. Dia kata ke bang kuat ban ajimut nama taki kon hab kibe kan mau yai tres tomban. Mau pi ketien kan rekam kolong lele. Dekat ketien yang tres tomru tingkat ban pi rekam ko pi. Lana pi kuat ban ki sejro. Baru sekomen ru mau pi ban ye han kapor ba ngai bi kidon ru kinong tri mon suha. Ban ke ke bang kuat ban kentui pi kolong nang ye tres tom. Akalin dia kedupi. Lahir asan menurun kamsuk mungkin berpeni lagi ban ajimut mereka ke bawa ban tanggawe. Yai tristom. Kenal usok wat yang nuyok dalil ada tristom. Ada pitung usok. Mereka pisui. Nama papikan berjaka ke sebok. Pisui. Kenal barengkat diusok kanjut ke hekat. Ban kanjut kekejap. Ada pensumar di so, dan kamar tristom, kenang banyak berkait di so aku isi. Matru dan kam nak kalian juga berlong kibri, bayasya nak kapor sekapor. Namar bangin long kibri kibak fikri tadi kibak nak bayasya. Kata ke berkat mengertikan sulung dari ia kecintai hidupi. Namar bangin bu berjumpai. Bangin dua sulai di pari kan katai mengerti yang kaba ulai untuk kui ni. Kamu kidan kipor kiba ulai usap iki jumlah jadi uai hangtu kidan kipor kiba usap iki jumlah jadi uai hadir sistem hadir asnam dan hadir sponsor bro kebakusan kalau kencing ya berkata ke bang ko abang ipi nang ye kriston kumkin kinong treman suha bahapasno nang ye ringkat bahapasno nang ye ringkat bat kipat ba terkasno
nong sapan hipar bagian kecil kesnong mau iki kesnong nong sapan kali ke second nong ha tadi kawan ini mentara so kuma ran ko kusla kesnong ko ko subah kaba nya sarung sing sutuna maka cipungan kali kata kaba kwa an aju di kum kino susnoru manang etri sitompat kenapa puyo ket uso coba cinjok baru kunju mana dari keren dari sekitri bagi orang masnong bangga kali ya ka inong susnong hanya kanu ye mo yang lakdan masih sepak lagi ye mereka kaba ngayi ipat kaba yang bakal nonton kau ke sekolah LP bat nala perkat mau ngasih sepak lagi ye kau ke sekolah LP school mau kita tam tentang di sekolah si ego sekolah. Nah kalian juga berkat maka Berbasnong, kerpatu di berbasnong laradai ba iyo por kuisi bakin sawan ni chopes. Iyo banyak perkat. Obedei kumlo ba inla an pertelun ikan berbasnong. Kumjuk mal ajmut nak kalian tu ifada mana haba kita kampu kumjuk mungkin ya minis kami stadium ini kata ke indoor stadium. Kaba hangnya senong na mata kikung hap kiait na nikisamla. Tinggal kalian juga senong rubin si kendo si perkat kumno ngene ini bentuk kita jami merendam nak kalian juga ngene budin banyak banyak keren madu balong lokal lagi jongka teruslah konsumsi perkuai ini perkat kumno gimana akan development limba kita keji mentoy kita kikun samla badam tak senong ki perkuai kita kisukman sibon dulu bandong posisi ni pi kalian berjuang mau kumta mau terima